Batisi TV Lon Rashapi da ka Frank Motors ka Jaka Dekali ka Batamai jong ka Tata Motors halat ko ni Shillong ringkat bakanet foodish Ordar mapi ninwan ramani hakir dobiyeng jongpi Ka Ribhoi Tourism and Environmental Development Forum hakas ngi sa jan kala rakhe ka jingya Lynti ka bishpo Snem kum ka kenhun ka baang nuot bat ka babu hakmat ya ka thong ban Kyntiew gi chaka Jngohkai Pyrthei hathem Ribhoi district ha ka jing rakhe ya ni ka lingkho Snem ka baralong hamadan paham siem la sakhi lang do MLA jong jirang constituency upa sustenance sotun ubralong kumukong san haringkat ke jing don lang jong MLA ke Umsning constituency uba Jason S Maulong ka MDC ke kong Magdalene S Maulong u district tourist officer uba Binong Kendri serdar ka elaka nongpo upa AM1 prangs AM bat kiwe nakaliang jong forum kala sami ki khusnam syakashnong yamkhon bat kashnong saiden hadien bala bishar bha ba kilong kishnong ki bale khoi bha hathem Ribhoi Nalor kata ke forum kala samru ikhusnam syakinong job haka jinga ko marea marathon bala pelong haka por menstep shu kino yalam jaka forum kila pentip ru ba mentau Snem arajar arpuar ka kunhun kan sepelong ya katamasa ba per kom kanyang taser festival ka pineapple festival bat ka mega Ribhoi festival nalor kiwi ka keringot ya baro lagi pai haka rep karyang dalong ke district Kabasaiso, Kijingtung Kingtap, Uso Opai, Kijor Gichet, Kalong Kabab Penenjoy, Nakanta Kipaiba, Jngohkai Ribhoi. Ganon sipon kita ki potential, kita ki jinglong jingman, kiba ka district. Naladi kadon lingba ka natural resource ka bau blay ula kertu kerpang ya ka district ke jongi but ilabanong kibun kita ki erosion weavers kinong kanjan hagi sap ke jongi kibalaman kring ya ki nongwan Jngohkai Pyrthei Bagang HM, baling ba ka forum, kabadai, banshim ka benta ka crowd, nakanta ki platform ki pair, kamtam nakanta ka tourism, kabalong ka way na ki benta, ki bangirai ba ka them Ribhoi, kabayi ka jongi. Kalong ka dong atan kabalapan kring ya ginong wan Jngohkai Pyrthei kitoris kibawan nabat istonat habagi ya kamay mariang kabalong tenrai kumbakalong haka state ka jungi haka district ka jungi kilom kiwa Kajilong ki degi se ki grem ko ki bangini bagi tourist ki susanat banwan na Jngohkai ya dari ke jela ke jungi but haga district ke jungi ru ila balong bagi lapan mix up leneban kleran ya ke kamrep banteni ya kita gijilong tenrai ke jungi Yaki rugom tekam bankring yaki tourism bankring balane ban pensa pamne yaka mai mariang kabai ke jungi jong ka tham Ribhoi kubong giru start when our actions are based on good intention our soul has no regret. Kaya ka mga kwa banong hakabaringtong. Congratulations, Yaka Ribhoi Tourism and Environmental Development Forum.
kaba ngangit scam baka ginseng ya kanika forum kadeli ba ki intention ki bapa ki jingut ki bakut ki jingut ki basngur ki ba mapi bidan bakala an penolong hadu kane kumba kalong ya kanika forum bagarlong kan nuksa naga benta jongilang baro kamtam ipajwa hakatan Ribhoi ni Rbtedf ka tourism kalong ka dipanan kaba ka sorkar kala Kyntiew haru kata-kata naga benta Kyntiew yagi kam Jngohkai Pyrthei but kanika forum ka Ribhoi Tourism and Environmental Development Forum kanika non-governmental organization majong but daily ba ka sinjam ka jumpi ka bangangit scam bapilala ban tesong lang lade ban kring ya kitoris patuju agaban pensa pene ya kami mariang kabai ke jungi India Snem la kalong hakajing ha lani teng bun kijing kum kibriu ni mat kajia Lynti kirai dam ni ha ban mat kijing habingiat henry ke ga baperlong hakani kasni ka bajak de kajing yang kali ke jongpi kajing yo ijna ke jongpi ka forum abang kidan ka benta ka bakrau ban penuan dur pensandur ya kini ke baro kasinjang ban organize iki program baper la kalong bagi ai ka platform iki kun samla ki jongi terbayada ya ka main mariam ki awareness program ni tipu mingilayo ateng ya kata festival yo kanyang kaser bani baro milayo ya shimbenta banyo i kadi ka program ka bajak ka program ka baro nani idan ka benta ka bakraw banyo i bashisha kasinong jongi kalong shisha ka banyo spa ka blay ula da kurku ka pang pile ik ka ba itrang klem kan randir kum ka forum ru kum ka moto to uplift and safeguard mo ban Kyntiew ban yada tingdan ka benta bakraw ban Kyntiew baby way le si ka jinya Lynti ka jongi la kalong contribution habani penyat la kalong para brio habalong ka awareness program nali ka jinya ay benta ban kiway ni kum ka forum nga ay kiblay ba hadu kini isni kilala ni yang scam bat kan randir ni ru kum kinomi kaman ni dan handir ban ay ban sim ye pi ban Kyntiew lang ye pi bat klam artatien ni net scam ba kakam ka jongpi kakam ka bapha kakam ka bashakri kakam ka jingle isnay Kyntiew shakrang and tourist adventure sports in the Ribhoi district to take up the matter pertaining to trade and tourism development in all sectors, to take up matters for the protection and conservation of flora and fauna and sustainability of the environment and other natural sources, to inculcate to the people the general ways and means for conservation and protection of the environment, to undertake the tourism and environment development aspects in the whole district and state through collaboration and cooperation with government officers and other agencies. In the year 2013, the Ribhoi Tourism and Environmental Development Forum had organized a cleaning drive and tree plantations on 5th June 2013 at DTO complex in the World Environment Day. The forum had organized a night camping at Jngohkai Peak, Jngohkai village with bikers known as Riram from Shillong on 15 November 2013. On 30th May 2014, the forum had organized a one-day seminar cum awareness program for the promotion of tourism in Ribhoi district at Nongpor Dorbar Hall, sponsored by District Planning Office, Ribhoi District, Nongpor. On 8 July
2015, the forum had organized one-day awareness program on how to promote organic food production and livelihood program at DTO office compound, Lynti, Nongpor, sponsored by District Planning Office in Ribhoi District, Nongpor. On 16 January 2016, the forum had organized the Marnar Lakeside Festival. On 27 and 28 January 2017, the forum had organized Ribhoi Ethnic Food Festival at Marnar Lake in collaboration with Marnar Eco-Tourism Promotion Society. On 2nd October 2017, the forum had organized the cleaning drive at Muda Complex, Nongpor, in collaboration with PhD Department, Nongpor, on occasion of Swachh Bharat Divas as part of the nationwide Swachhata Hi Seva event. Beliau di Banabar, kita berbeza dalam bersepak hakikam turis, hakikam penting kita dijaga, Jngohkai dan dijaga di Rbtedf. Ribhoi bagi kita kawai bersepak kita kian. Kali kita sedang demi, kami kita bersepak hakikam cincung sebentar sendiri. Bersepak rumah ibu dijaga di Jngohkai di Rbtedf. Beliau dah dua suara, kita benar kita keselong dan kita kami lakukan dan kapit jinayno iki, kapit artete iki kalongba, kumnungin ko siya kanina jaka. Naman had before that, Islam to that. Kibre magaway ko state na kiwan ship na taka flight na yung mapulitan na hado hati. Nante pada awan sa nante ship pada kali kamay ni kali ko kaya. Di kata kalongba kata ka distance kaya. Kamay kata ko chiti yang ni bangin kilpiyo hado kata ba ilakan yung pek diladi. Ilakan ruspa na kantorusin. Pag susunod ko rin kalongba, Snem Ïaid santa makani sultan ni fokus dengan tourism. Bahang ni akan Ribhoi dong ini di dalam airport terjadi. Ribhoi district. Kali kita jitu ku kali kita blessing. Nama tak jangan lagi. Abang kita serum sendiri nak Ïaid. Saya pilih diberi kepada sedang berwan keleng. Berwan Jngohkai. Undai tang hari aku district ini district berpihak. Namun berapa ni pada Ginokam kata wah principle nala dia bagi ini benar kata sustainable tourism. Sustainable tourism kalau apa apa diberi di mana apa ni ini bersyuki sebagai tradition juga dia. Kalau anda ganti ke district, kalau anda ke bam lagi, kalau anda ki terkong ki paper. Berkaju popular pada tadi berlong pada less impactful untuk environment untuk surrounding. Mari mandor su khau kata mandor su kini kita dengan kai tourism kam long su. Dengan baik ini kita bisa mengajar dengan orang. Baru kali kita berdatang ni, walau batang kita tidak milih nak hikmah nak yang bisi. Baru kali kita berdatang ni, all the stakeholders berdatang ni kita berdatang ke bakrau. Tourism kelaki haru kata ngai jangan kanwara ke development, kanwara ke progress, kanwara ke bahatan dalam tahan tajuan. Shimmy kali, bahkan Meghalaya ini berapa kali ke tourist dia, bagi itu ship kabui kali, dia ship kabui kali, bahkan hamam ship kabui kali, bagi ini mereka mau kali, bagi ini mereka kali dia sudah kali, kapan itu kali, dan mereka juga siapa pun juga dia, mereka cukup protect the surrounding, protect the environment. Welcome, lovely welcome.